Kwongina kuni ati minista wa kigina thirikari-ini ya Meru nwe Monica Kathono nethirite kathanga fana mutumanto ethingia no tubotongeria bupu ya bwathiri burabutirite kaunti ya Meru ikionania ukura bunene na chokiete kira bunene budget ya mwaka yu akiuwa imatunda ya ngwataniro njia ira ithirite kujirwa ati KMCA na ngavana awete baetero angiro kimambe chira nyingi buribo kendo tira Meru ni kumba kwithire kirwana na makarika ya nyimba na timbi yarayonekete kwithira yetabarikia bonene ntere i John Thigaga tumenyethie chona njira ikinyanirite. Nyuma ya bajeti ya mwaka uyu wa thirikari ya kaunti Meru kumba kuyo kuruketwe muthenya wa goro indi minista wa mantu ma mbeca kiri thirikari ya kaunti Meru nwe Monica Kathono ariwo ntu bumbikite kumana na ngwataniro rio gatega assembly na ruterero executive ngacokia nkatho muno ki ngavana wetu honorable reverend Mutumanto Ethingia no ntubabura twetithetie bwega collaboration ira ende Meru ngwataniro ende Meru na kinya kuwatanira na assembly twinde tuwekira mathwanyo yetu amwe na budget ka very objectively na Kathono kuwa rongi banengerete mbeca ira mbinge buru rongi rwegere no gima wa mwiri na moroto uri kurwa na mpanga ya murimu wa kansa na katimbi kaunti ya Meru. Lion share yetetekiri health na omuntu wonda na kumenya Meru specifically ni thirite na murimu wa kansa. Apart from that ikonekanite inya igitongeria na murimu ya TB. Kwa hivyo health nayo kete the Lion share gitumi nonto health is our wealth. Iba prioritize ite kuona sibitari chetu ite ritanguge sibitari njero ite wakwa but sibitari ite ritanguge nonto bakwe wache equipment wache mandaktari nonto bakwe ita oyurire icho ikadhilekelwa na ni fact twao ndawa kinyasho icio ngeli budget mandaktari tubete bakitheta na manasi betu bakitheta na ti manasi bonka nya kariba Meru bete bakitheta no tubeta sibitari bakitheta na mandaktari budget ni fact ite kana ina mbecha cia kuandika mandaktari ya Meru na mandaktari babe kuno tubakoza iba kura mwe kulitango tubatena motivation kuna kuongelwa mushara kwao wekeri kwa hivyo tukona sibitari ile tena mandaktari ikona mandaktari tikiroto kya ngavana ikona kansa ikuthira ndene Meru na nivyo no tukire budget ye kwina mbesha cia specifically cia cancer screening both prevention and curative. Kinya rutero barabara rutiombite kuigwa rugitigwa nyuma kenda remi bakaumba kuigwa bekinyagia maketha mathoko ni boya gutari na thina barabara niyo number 2 kire budget ye ni kwagirithia barabara cietu ya maingi intobie tubite kona thoko no tubakura mwa kwitha itena accessibility gutena barabara kinya ketha muntu akwendia kinya tha ibabenda kirigo ukona irigo ibitia mbeca no tubakwithira ikiomba kioma nara kuri gikinya thoko iyo tumira mbeca nyingi no tubabarabara cietu kwitha ite bugi ngari ite ukinya no so barabara kinyacio icio mbeta kwithira ikewa mbeca iganirite ki reporter ntho cia weru mbeta wa John Thiga.